Igramo stotku u kojoj je cilj doći do zbroja 100. Uživamo u različitim verzijama igre, a urednici pitanja moje današnje epizode su svima omiljeni profesor matematike i financijski vloger Toni Milun. Pozdrav, Toni. Bok, Anita. Moja druga urednica pitanja danas je Branka Novosel, zaslužna za dovođenje Aloha mentalne aritmetike u Hrvatsku. Lijep pozdrav, Branka. Lijep pozdrav tebi, Anita, i svima koji nas gledaju. Toni, kako je bilo pripremati pitanja za stotku? Pa ti znaš, Anita, da ti meni uvijek postavljaš zanimljive zadatke, tako uživao sam. Imaš li savjet kako da naša natjecateljica u samo 1 minuti prepozna koji odgovori zajedno daju stotku? Znači, pripremite lijepo papir i olovku. Puno je lakše izračunati brojeve ako ih zapišete, nego ako ih samo onako napamet računate. Branka, kako je tebi bilo pripremati pitanja za kviz? Izvanredno, ja sam se baš zabavljala. A reci mi savjet za našu natjecateljicu. Fokus, koncentracija i zapisivati brojeve. Idemo na igru, treba pronaći točne odgovore koje zajedno daju stotku. Evo, mislim da imam prvu stotku. Odgovori na pitanja 1 i 3 dali bi stotku. Pa mogu dalje. Evo, našla sam i drugu stotku. To su odgovori na pitanje 4 i 6. Jeste li i vi dobili stotku? Nadam se da jeste, a ako niste, uskoro će biti prilika za novu igru. Zato zapratite nas na svim našim društvenim kanalima i vidimo se. Sretno i igrajte stotku redovito.